pre početka videa želim da kažem da se subate na novi kanal na kom će biti live-ovi, zato što na ovom kanalu imam copyright i ne mogu praviti live-ove. I lepo želim svima, ja sam Balkanski Učiha i danas imamo video o Kara organizaciji i svim njihovim članovima, pošto se u chapter 16 Boruto mangi otkriva koji su članovi Kara organizacije. Ja ću sada ispričati sve to. Ovo neće biti nikakva teorija niti išta, nego ovo je ono što do sada znamo o Kara organizaciji, pa hajde da krenemo. U chapteru 15 vidimo kako se Boruto aktivira kurs Mark, odnosno počinje da mu se širi rukom kada je udario onom liku Rasengan. Nisam sad siguran kako se taj lik zove, vidjet ćete uglavnom slike na ekranu. Taj čovjek je video da Boruto ima kurs Mark i on je rekao kao i ti si iz te organizacije. Boruto nije znao o čemu on priča i onda su došli Mitsuki i Sarada, uhvatili tog čoveka i odveli ga u selo Lista. Kasnije ga je Sasuke ispitao i on je rekao da se ta organizacija zove Kara. I iz tog zaključujemo da je, odnosno da i oni imaju iste kurs Markove kao i Boruto. Sada na ovoj slici vidimo na tom zidu kao neke znakove ruka, odnosno te pečate koje oni imaju na rukama, i tu se vidi Boruto pečat koji kada se u tom videu razviju, tu se vidi taj kao Boruto pečat. I tu je otprilike kraj chaptera. Sada u chapteru 16 koji je, verujte mi, mnogo zanimljiv, se pojavljuju novi likovi, odnosno članovi Kara organizacije. U chapteru 15 mi vidimo da se samo vide kao ti članovi, ali ništa se ne piše o njima, niti su zoomirani, niti šta. Sada vidimo ko su oni zapravo. Sada imamo ovu devojku koju sada vidite. Ona ima ovako kao kosu neku i na čelu ima kao rimski broj 1. Sada, vidite ove njene oči, znači za nju se sumnja da ima neki novi dojčicu, ali o tome ćemo u nekom od sljedećih videa, ili će to neko već snimiti pre mene. Sada vidimo ovog čovjeka koji ima 3 crte, odnosno da, 3 crte kao rimski broj 3 na čelu. Jednu liniju na čelu i 2 linije ispod oka. Imamo Jigena koji ima na levom obrazu ima rimski broj 4. Ja sada kako znam da se zove Igen, spomenuto je u jednom od chaptera. I onda se dolazi do ove osobe. Ovo je najverovatniji Kawaki. Sada, ako želite znate nešto više o Kawakiju, ovo je velika vjerovatnoća da je ovo Kawaki. I sada ako želite nešto više o tom da znate, imate video od Boruto, ako ga već niste odgledali, imate link u opisu videa. I da, to je to što sam htio da kažem, znači otkriveno je ko su članovi. Znači oni se obeležavaju rimskim brojevima po licu i da, to je to što se tiče videa. Sada ja ću da popričam malo o ovim kurs Markovima, neko da da neko svoje mišljenje. Kurs Markovi, ovi koji su prikazani u Borutu, znači tu su jedan od pečata koji možemo vidjeti jeste pečat, ja to zovem pečat, ali to je kao neka oznaka koji izgleda baš, znači kao u onom thrilleru borbe Kawaki i Boruta, bukvalno izgleda isto. Znači izgleda bukvalno isto kao što oni to imaju na ruci. Biće vam tu zaokruženo na koji znak mislim. I da, eto, verovatno svaki od ovih članova ima neke specijalne moći. Kao što smo vidjeli, ona devojka najverovatnije ima neki novi dojčicu, ali vremenom ćemo svi to otkriti. I ja mislim da je to bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidao. Ovo ste već mogli da vidite kod Boruta, tako da ono. Ali ja sam htio da snimim samo
on je više pričao o Kavakiju i sve to, ja sam htio da kažem ko su članovi i šta za sada znamo o toj organizaciji. Tako da do sljedećeg videa poželjeti isključi.